maritum non lagi naruciti mapo asini itu non apa ke dadak tika long senang don maritum Northeast India arloke West Karbi Anglong tika arong hello first time America pen missionary ke bang chenga tim loktam donatum asi nali tumhan la bang so video sin ni pagi ji aklang ikan seperti itu asi girjat lalo bang so girjat alang ni sekim do pan kam ni badak na Param pada pik tahai masih non ke sam develop lo masih mana ke plan ini tak plan dia plan body ko masih non tapi ko ada ka dimok longan masih mana ke mengrang dengan kalau seperti keceng ke kejutan sekami dak kini ni to kami to charge hem ke lain lo white fence ni kiwa udah kang songan sedang itu nang humriji polote tika Baptist Church along suntuk nang po buat hak na thu white pen pustame bang me lapen ekeng pen pustame ladak don siri doyo ha beran lo lake lasi nang itu da lo bang ji white pen polote la puat tuar kan yo bang ni don nilitum ladaan kami ko nalitum pan apa tak harberong kaduat itu tijo masih harber kami nalitum cuy pulote ladak aku disukan harbe culongi masih non nilitum aget kelahen lo nilitum arlo udam po nalitum pangkong itu lagi. Bang so hemang song sedo lapen aheme ki my style ta ko zon lo ne messenger donatum asinang le tum ta nang humrik tha bang so hem kang tu long lapen bang messenger heme style sita
pastor sinon nili mate Reverend alang li tipit long kami nampak lang na po silakan beda biglunan wala terus sang ho wala lagi pendejo. Sana tu matuar sini negara nanti jadi. Kamu matuar itu kalau aku kali pun kau masih sini negara tu. Senon. Kalau kita ni kalau masih ada sih kalau dulu tu. Kalau ini jempol hari kilo. Usi tu kau ini tu ke. Foreigner missionary bagian long atau juga ceng dan jika long masih orang itu kai si ke atau mukurial ke ladak si ama amek cilo masih litum kanangkan kon alang litum ketek kere asun an sitame nang kan tekang lolang pen nang separe tekang lo ladak di sore an kai litum kanang ke tekang lo alang litum foreign kan bang silada ini tuhan kitan kimum yunai 1556 anikan mana nikan minggu silatu pada banglo silang itu hem cedam di sini tu malong ridong silang itu bamek cilo itu kan lah itu mana kangkon kosolang itu ada dan citerek resi itu di sore yang kami nak kitan koson lo si Monangji, apa yang kalau itu jika anglong sor baptis church, dua pastor dikon apa yang kalau perlu kita suruh lo yang hai seperti itu plus ini Islamnya, dua kampanye itu bisa kita kalau saja dulu, lain lo boleh tu. Suara ni terkilagak ke monduli nang seng lo nang ilo kasi pilihan istami dapat itu